Hujan-hujan gini mah enaknya mending ngebaso atuh ya. Ternyata si kami teh manggi ya si mang tukang baso yang ukuran teh bener-bener gede pisan. Baso urat teh brutal harganya cuma 25 ribuan aja. Namanya teh baso si Masiono nu aya di Jalan Kembar pasti tinggali basona. Oh loh, si mang di kota kabadag gitu harganya teh mung 25 ribuan aja serius. Ya udah we langsung dimistaskeun ku si kami teh pas dimakan teh. Oh loh, si urat teh bener-bener banyak pisan. Si basonya teh bener-bener berdaging nyakret. Wah iya mas yang penyuka baso urat pokoknya mah bakal cocok ngabaso di dia mah bener-bener ngena pisan berdaging banget. Pas dibuka si isian uratnya teh wah dikuatkan ka bener-bener puas banget. Iya mah buat duaan juga bisa. Iya mah bakal wareg atuh buat porsi berdua juga. Apalagi kalau nyeruput bareng si bihunnya beuh bener-bener ngena pisan barudak ieu mah kudu wajib dicobaan kudu ngabarara sok ka dieu. Jegeli asina teu waduk ha. Ieu teh mending ngena pisan. Urusan tenggorokannya mah kalau udah makan beres kayak gini mah mending cai bodas ya biar aman beuh langsung we bener-bener menyebor dikorosi kami dengan baik atuh ya ini mah. Lanjut part 2. Tadi jajanan bakso di mana lagi ya?